12.12.2012. Srijeda, smak svijeta. Evo ih. Bravo! Ne možemo tamo... Opa! Ajmo. Mm. Ne, Daniel, ne, vraćaj se. Daniel. Evo, svi trče za lopticom. Dobro je, tako je trebalo završiti. Ne, idemo dole. Ne, idemo tamo kod dede. Polako, polako. Kaj će ti mama? Ajde za njom tamo. Zove te mama, ajde. Na skijanje. Na sanjkanje, hajde. Možemo ići tamo. Neko nas mora gurnuti. Evo, Garo čeka, svi čekaju. Nema ko voziti. Ajde uzmi upu pa idemo gore. Ajde. Ajde. Upa. Bum, bum, bum. Uzmi upu. Ajde. Ajde. Puć. Aha. Bravo. Evo jedan mali Kenjac. Ptičica 12.12.2012. Daniel dolazi. Mama zove. Daniel dolazi. Hoćeš sjesti? Baba, baba.